Kejimpang COVID-19 kanang kyo mentakasingi hakabaki dan sispa anyo pulangot kibayo pang temai. Na kita kikin tobya kandai punyongun ha East Coast Hills hakabak kandai pu armut kide kidu padba. Kate kejimpang kalasem ni kejing emjong armut kide rongba bat kita kikin tobya ba limas es mejaw nyuk senam na petorba Shillong East Coast Hills. Banang tayo Dr. Padba Singkon na panaliar juwai uban rupundus nam kakarta. Uba linas uyopang COVID haga kandu terik na wiang arpo bat ula syafumar haka Dr. H. Gordon Robert Hospital ula klano haka kandai terik na wiang arpo kijimpang budan kilong COVID-19 with ARDS with hypertension with hypothyroidism with moderate anemia. Dr. Padba Singkon uyo COVID haka kandai terik na wiang bat ula pasumar Woodland Hospital haka borkawi bejimit. Kijimpang maudan kilong COVID-19 pneumonia with type 2 diabetes mellitus with hypertension with CAD. Baro kibayo panghadu mentakas ngi kilong plasma prangon bat kita kikin top ya saus pangut ha East Coast Hills hakaba kidu padba kilong lais panyo kandangun. Ha West Coast Hills kidon apun rungun Haribuhai district induk sangun hakaba handuk armut kidu padba ha West Jandia Hills arfu arngon ha East Jandia arfu lai ha West Garu Hills sispa kandai pisan hakaba kidu padba kilong sispa kandai kuingun ha South West Garu Hills arfu kandai ngon ha South Garu Hills arfu prangon East Garu Hills kandai huwei North Garu Hills shipongon kibila jam hadu menta kilong shipau hajar sispa sang prangon bat kibila yap sispa handrio ka West Garu Hills kadan hunduk pungut kibiyo apang menta kasngi ka South Garu Hills prangon East Jandia Hills sangon East Garu Hills arngon Haribuhai district iwe pa South West Garu Hills iwe kibila jam na jimpang kilong prap sangon menta kasngi bat kibiya menta kasngi kilong arngon